大家平安，要加外多错个teman-teman, nama kajenana suribat. Saka tu错个teman-teman, nauruja sopi na kainwa samas. Ima zaitwa vina atsan, ima zaitwa tapuru katuita surajan, ima zaitwa ita karam pajur sapuru katuwun makaram. 创世纪11章1节到26节。Kapatagil masan itad a mamamawa kai no tsau nekangano kaya zuma au temaju sejava-javas a kemasi pasa katsedas sa panche za sematwa kazatana ipasa papirun sa taluzonga ja maju pai malabar ja maju a maya tutsu hari kasensengi ya seman dingga saca lamai ya papa kedesur aya sa patagil ja maju a seman dingga a seman uma sa jukuchia upu toa avu malabar uta amaya tutsu kelu kasensengi toa amataita ta inalan saca rinjil toa uri pati karwarwana uma ula manjengera ta ngadan ikatsawan mananga no mavada-vadai iten a sama inu toa zuanga aya lakwa pai leteku a cemas a uri patsung toa inalan katwa sinanuma noa marka tsau-tsawa wawawa rawats sa ibu aichua marka tsau-tsaw masan itanga a ta'ala-alan saka mamamawa kai aichua kinudan yamaju patagi-tagi lanan lakwa no tevri nekaanga no uri maka etseng taya maju hari ta sajau saca papa termali-mali a kai nya maju ula inika maka kelang-kelang dia maju tua binarungan aya pai papa vada-vadai dia maju no semasa pasa inu to no zuanga to ika cawan pai seceranga uta azwa sensengan dia maju wa lemengidil tua inalan manasika pinaka pape azwa inalan ayatwa pina partemali-mali no semasa kai no tsau-tsau izua sa papa vada-vadai dia maju pasa inu to nazuanga to ika cawan aichua itwa tapuru kato ita sulatan imazai to tapuru karam pacu dusapuru una makaram binicikan toa pinare kasususuan noa la san pace tei aporan kati aran alak ani tela aichua tevril nekano sinimicik toa kena sarsanan kena semupu patimaza taiswata kena sarsanan tayau aichua 10节到26节给你把松娘aichua linau tiana sisiu tayau sakatu chua kadam-daman sini putarwan tianujen 生命的源系阅读创世纪11章时很多人会把焦点放在巴别塔的继续不过笔者再一次阅读这段经文认为可以把关于巴别塔的继续视为洪水之后人类各族群虽言语挪亚一家却使用不同语言的说明以此来看
经文重点或许不是在审判和惩罚，而是要处理人类罪恶的问题、口音的变乱，使人犯罪的问题不致太快发生。或许我们都比较习惯从故事来理解经文，至于谁生了谁，又活了几年，我们往往不太在意。毕竟那些人名我们只是阅读过也就罢了，但是在阅读圣经时，若能注意细节，透过这些看似枯燥乏味的记载，则可以看见作者以不同的叙述方式带领我们前进的方向。创世纪5章关于亚当的家谱，继续谁活了几年就死了，最终走向上帝以洪水将世界重新洗牌，让我们深刻感受到人最终走向黑暗与死亡。而在11章，谁几岁死生了谁，又活几年的叙事方式，却让我们看见上帝的赐福与喜悦。在洪水之后的挪亚之约，上帝把新的生命给了人类和万物，同时也开启了新的约。这个生命的延续是往光明的方向前进。每一个活物都代表上帝的赐福，让洪水之后的新创造有不断延续的生命，并领我们进入另一个生命的篇章。Sinaya janujin tutswa kajaman-jaman sini pasemalo janujin na mapulat sakala jinana pulingalingau toichwa 生命的延续。Sinaya janujin sakatutswa kajaman-jaman na sini pagi naman janujin。因着上帝新的创造，我能向新生命前进，也提醒自己听从上帝的呼召，避免走向死亡与黑暗。Sinaya janujin sakala jinana kinmenem sajak kilarai tomana sini pajaje katenwa cemas saka kainuli。彰显能力的主上帝，你能使人聚集，也能使人分散。你的作为从来不是为了审判，而是要减少人类的犯罪。然而我却常不明白，以为你是要恶待我。求你让我能明白你的带领，使我远离罪恶，能走向永恒的道路，永活的道路。奉主耶稣的名祈求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman ai cuaca sinupu kai noa cemas dikiki cai cua kina salisanan lakwa masalokan no gemalu cina patsung saja kilaroyen ai cua cemas lu kili vaka rava tanutin la cinana kipapori ngawa parorau la cinana makazwa to mana ulalan leka cina makazwa to mana sipacai ai serman ayaya pasemarau tanutin saka mali-mali la cinana suliva tu cuaca kene adavan大家平安。